Zanzibar. 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 Tuzabwira Bruce Melody. Zanzibar. Atujane Zanzibar. Zanzibar. Tuje kureba ibiyaga. Zanzibar. Tuje kureba imisozi. Zanzibar. Turebe Harmonize. Ubusiro ushaka mutangiye kuvuga ko namara tutarabereka ibyo twateguye rica mu mucyo koko. Nubona ridaciye mu mucyo ugiye mu ryinyo kwateguye. Waje hano mu irushanwa ryacu nawe gukuye iwanyu ngo akuzane hano. Wizanye. Rero kurikiza amategeko n'amabwiriza yacu. Kuba mwateguye irushanwa ariko ntibivuze gukandamiza abantu. Ubu mutuku utaranakora se mukandamize neza kugira ngo uboneke inzu amatari si y'inkodeshereza. Mumbabari. You can never, you know you cannot. Yewe ahubwo rero ngaho tugire asi mubisaka kukunebe ndi kureba Mbese nyine wari uri kureba yewe iki se kanze sanguhenga mere neza nozi nawe ngwaye 20,000 biki 20,000 nguhaye musubimaye ngo bigirute nozi nagubusa uri mwene mama se sinaraje kugusura none sura nyine mere neza tugire none amafaranga ngwaye nagubusa 20,000 ngwaye nakubwendera nje uri mu Niba uguze ikintu bibwira akagari kose. Usara umuntu hano wari uzi ko waguze touch. Turabizi. Muravuga mwebwe ninde ubabajije? Hari n'umwe ubizi? Nta numwe. Ntimugayishe ibyo mutunze ngo mubivuge byibwe. Giti ushatse watwumva kabisa ukadufasha mu gufata uyu mujura. Byarangiye mwitahira akagari nta kintu kabamari. Usaba telefone yacu tuyahombe. Ariko Imana abana b'abantu mwayihombeje umwana wayo. Niturije se. Ubuse niba Imana yari ihanganye, wori igiki kitakihangana. Ubuse bivuze ko nta kintu aradufasha. Ntacyo rwose. Mugenda ahubwo mutangire mukore yakirikare mushaka mu gwizinde. Mene ukuri dufashe. Habaye iki? Twibwe amatelefone ariko twabuze umuntu duce muri icyo kibazo. Kandi ni ukuri dufite n'ibimenyetso by'uko twibwe. Niba hari ibimenyetso turazibishira mu gihe turi gushaka waziba. Akagari kari kanze kugira icyo kadufasha. Nibyo. Meya nabafashe iki koko nanjye ubwo bujura bwangezeho. Aka kanya tuvugana banyibye telefone yanjye bwite. Ikirenzeho. Bibye natuvugane akagari. Bayibye bakiye ko akagari gafungwa n'ingufure ebyiri. Iyi imbere ni inyuma. Wenda inyuma bayica. Iyi imbere. Isani yahagije ko umuntu yanyuzamo akaboko. Ayo. Ahubwo meya nashaka ko mutwishyura izo telefone. You can never, you know you cannot. no guhanga bana ngo nakubita nsa bayetere kire nibiki mbahuze mwebwe abantu murwane muri babiri hey bahuze hey jamubomora muri turamu Mari tuye mubomare ukwasiki wamubomboye ako iyo ndishyo ufite ana muri turata Devu barugaruke hano oya birigaho ibintu byabagaho nibyo kubaka amahoro n'umutekano azushigikenga abantu bagwanira n'umuyobozi ra Amangada na iwacu nta muntu wigeze yiyahuye iwanyu bari yahuye se kandi ubufone yabaye yanjye nushaka guhangana unkurikira amenye ibyaho amatelefone yanjye arayibye gwiki ari kwishyura reka mbwire satani reka mbwire nuza we reka mbwire ngenda kubwiye ngo satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibaha power ibaha imbaraga uyu munsi ni mina wewe wanga barume uyu munsi ni mina wewe wanga barume
nukuvuga twebwe ko tubona hano twibwa amahene. Gahene muzi. Amahene ubwo ni ikihe kinyarwanda? bavuga ihene. Untunga ihene gututariza. Ihene aho ubigize Imana bayikije inkandagira bitabo yayireraga. Ariko mu gitifu ubundi yatowe nande. Naso. Wera mi boy vuga ikibazo ndabona ari wowe washeze. Ubwo nasheze akoreka ikibazo nyivuga. Shagira vubi yanjye bayitwaye haka twifata itarabyara. Niba yawe yari itwite jya kwishakira muri maternity. Ihene se ni we witwa nde? arwaye kanseri. Kubaza witwa nde? Sha afite ubwoba yatangiye no kuvangirwa mwana. Uyu muti paradufatisha. Wowe witwa nde? Nitwa Nyakso. Tugende dukora akazi kabisa. Kibazo so gukora akazi. Uri tayari yo gukora ako kazi? Itayari abasa. Ntabwo inkubi yanjye ni ibibazo byose mfite. Icyo gihe nzayikwereka kabisa. Wambariye umugeni. Ariko twadukanze twadukanze kaba gakatiye hano kandi ko kakambara. Biriya ni of course. Biriya ngo biki? Babyita ngo njye na makeup nashize. Babyita ngo iki? Mitengere. Mitengere nari gutagira. Sibyo banze ubwire bivuze nabi. Sabe. Ariko imitengere. Babyita gute? Biriya myenda y'abagore. ubu koko mana yanjye ngiye kuja muri dushe nkarabe kwenda migize sha yawe ubundi umuntu adakarabye yabi ko waje urajya bikagiye ubiri kuje Si joke.